tusome maneno ya Mungu. Ariko ndagira ngo buri wese yumvishije tugiye kuganiraho. Nafikiri kila moja amesikia kinini na neno tunaenda kuzungumzia. Navuze ko tugiye kuganira ibanga rimwe mu mabanga akomeye Imana yatweretse. Mesema ya kwamba tunalenda kulizungumzia siri moja lile Mungu ametujulisha. Nako kantu tuganiraho mu mwanya mutoya. Na hayo ndio tutazungumzia kwa muda si mrefu. Tugiye gusoma ibitabo nka bibiri. Tutasoma vitabu viwili. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timoteyo 3:16. 3:16. Tuje kurangiriza mu gitabo c'imigani. Tamatisha na kitabu cha Midari. Igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 31 ni nkaharehare buke. Sura ni ya 8:22 hadi 31. Kandi ndashaka ngo tujane dusome niturangiza tuzinge za Biblia tugane. Ninataka tuambatane kwa kusoma ili tukuje kufunga Biblia pamoja. Umusanuza dusomere hariya tuvuze muri Timoteyo. Acha tusome katika Timoteyo. Pastor Innocent nawe aturebera imigani gice 8 umurongo wa 22 kugeza kuri 30. Mumeze mikrofone. Mtaniwia radi nisome na Kiswahili. Biblia imesema hii: na bila shaka siri ya utua na ukuu Mungu alidiririshwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akakubaliwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Amen. Imigano 8:22 kugeza ku murongo wa 31. 8:22. Dusome. Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye. Amen. Naho ngaho. Naho. Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icarema. Uhereye kera kose narimitswe. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Yego. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe. Yego. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Yego. Imisozi miremire itarahagarikwa. Yego. Iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru. N'umukungugu w'isi utaratumuka. Yego. Igihe yaringanije amajuru nari mpari. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje ifatizo z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Ngahora nezerewe imbere yayo. Yego. Kishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo. Yego. Kandi binezeza byanje byari ukubana n'abantu. Amen. Midari 22 Biblia inasema hivi: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka toka milele, tangu awali kabla hajaiwako dunia. Wakati visipokuwako vilindi na lizaliwa. Wakati zisipowako chemchemi zilizojaa maji. Kabla milima hawajawekwa imara, kabla ya vilima na laziliwa. Alipokuwa hajaumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Alipodhibitisha mbinguni, alikuwako. Alipopiga duara katika uso wa habari. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipotoka nguvu. 29. Alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi. Amri yake alipoangiza misingi ya nchi. 30. Ndipo
kuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Nikawa furaha yake kila siku, nikafurahi daima mbele zake. 31 inasema ya kwamba nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Amen. Ubarikiwe sana. Ariko titwarikomera amashi koko. Narimvuye kubabwira kuko ngiye kuganira aya magambo nise kuko Imana yatweretse rimwe mu bwiru bwayo bukomeye ihinduka umuntu. Metangulia na kuambia ya kwamba Mungu amejulilisha siri yake na kuonekana kama mwanadamu. Numvise ko riremereye muri nje, na nimesikia uzito wake nilipo litafakari. Ndisimbuza Maria nkuko navuye kubabwira udukikiriye agakiza. Nikalitoa neno hilo na kuambia kuhusu Mariamu akiubeba wokovu. Kandi mbere yuko nganira aya magambo ndabanza mbabazi. Kabla nizungumzie maneno haya nitawaswali. Abafite ibisubizo muraja kubimpa, na wale wanajibu watajibu. Imana yari ibiseho amabanga yayo atatu akomeye. Mungu alikuwa na siri ndani mwake tatu itari ifite kuzavuga, na siri hizo hangetoboa kamwe. Kandi muri ayo mabanga harabira kibisa pfundikiye, na bado kuna mbili bado hatujajua. Ntira yavuga na bugingo n'ubungu, hadi wa leo hajaongelea kuhusu hayo. Banga rimwe rikomeye yavuze ni iringi. Siri la kwanza aliongelea ni hili, ukubwira ubwayo bukomeye yahindutse umwana w'umuntu, ni ya kwamba mwanao amegeuka mwanadamu. Icya kabiri Imana itaravuga. Jambo la pili Mungu hajaongea, jewe uyu mureba, ni mimi huyu mnayoona. Ukunanditseho ndurupapuro rwanditseho iminsi yanje kuba kwisi, nina waraka umenakiriwa siku zangu za kuishi ulimwengu. Imana irarihishe ntirarivuga, na Mungu amelificha siri hilo, kuko ntiyaribwiye umudamu twashakanye, kwa sababu hajamwambia mkewe. Umuryango wasinzira ntibaza ya makuru, hata wa familia ninayotoka waje ganje sinza ya makuru, hata mimi binafsi habe nabazabere biri kuzimu ntibaramenye, hata wale wanayojua yale yanayotokea ibanga rikomeye Imana ibi. Basi hilo ni siri kali Mungu aliyoficha. Ibanga gatatu Imana itaravuga. Siri la tatu Mungu hajazungumzia, umunsi zazamura itorero ryayo, ni wakati atakaponyakuwa kanisa lake. Ngaya mabanga tatakomeye y'Imana. Basi hayo ndio siri tatu. Ibanga rimwe yavuze niringira ubwiru bwayo, na siri la kwanza ni hili la kumgeuza mwanawe. Narivuze ngo ndababaza ibibazo, nilikuwa nimewaambia kwamba maze gusoma ya magambo nagize ibibazo. Niliposoma neno hili nimekuwa na maswali. Nuntegera neza wene roje kubona mu bisubizo, na ukinifuatilia vizuri utapata jibu. Ariko nanje mbifashisha, lakini acha niwaulize. Ikibazo cha mbere, jambo la kwanza gifite A na B. Swali la kwanza lina A na B. Kirabaza nga siri banga rikomeye yahishwe. Je, siri hili liliyofichwa ryamaze igihe kingana iki kugira ngo rihishurwe? Limechukua nafasi gani ili lifichuliwe? Ikibazo B y'iryo jambo, B ya swali hilo, kirabaza ngo yarihishuye rya, ni wakati gani siri hilo amelifichua? Takujaru ufite igisubizo. Bila fununu kuna yule anajibu. Usubiye mu kibazo, tunarudilia swali. Iri banga rikomeye gutya, siri hili la muhimu Imana yari yarahishe, Mungu alikuwa amelificha. Yatwaye igihe kingana gute kugira ngo Imana irihishe? Limechukua nafasi gani ili Mungu alifichue? Kibazo B ya swali hilo, yarihishuye ya, ni wakati gani amelifichua siri hilo? Abamama harufite igisubizo. Akina mama kuna yule anajibu, urubyiruko harufite igisubizo. Wanalika kuna wale wanajibu. Tudasakusha. Harera. Kuva kuri Adamu wa mbere kugeza kuri Adamu wa kabiri, asema ya kwamba linaanzia siri hilo kwa Adamu wa kwanza hadi Adamu wa pili. Ni igihe yamaze irihishe ni kuva kuri Adamu wa mbere kugeza kuri Adamu wa kabiri. Igihe yamaze yarishwe kuri Adamu wa kabiri. Harufite ikindi gisubizo? Mchungaji, yarishuye Yesu avutse. Amelifichua wakati Kristo amezaliwa. Harufite ikindi gisubizo? Ndangirize kuri uwo nguwo. Kuva kuri Adamu wa mbere kugeza kuri Adamu wa kabiri yarishuye Yesu avutse. Reka nje ku kibazo cya kabiri. B. Ariko ko turumvikana? Je, tunafuatiliana? Nimunkundire tubane muri Noheli. Na wasituwe pamoja. Kandi umwuka w'Imana ubafashe kumva aya magambo. Na Roho Mtakatifu awasaidie kuyaelewa. Ikibazo cya kabiri, B. Ico turuta. Ni nini sisi ni wakubwa kwa ababayeho mbere yacu?
kwa wale wametutangulia ndetse barimo n'intwari zo kwizera na mashujaa wa imani bahishwe iribanga na waliofichwa siri hili, ariko twimana ikaza kuri duhushuri, lakini sisi wa kisasa tukafunuliwa siri. Tubarutaniki ni nini ukubwa wetu kwa hao? Subiyemo, narudilia swali hili. Abakurambere bacu, mababu zetu barimo n'intwari zo kwizera, wakiwa ndani miongoni mwao mashujaa wa imani. Imana yahishira ibanga, Mungu amewaficha siri hili, ariko kaza kuri duhushuri, lakini sisi Mungu akatufunulia. Ico tubaruta niki? Ni nini sisi tunawashinda? Harufite igisubizo? Mzee pastor nga ese mikrofone zizi zibiri gusa dute? Sinumvise uko avuze. Navuze gutya ngo icyo tubarusha, turabarusha Kristo, kuko Kristo twamutunze twevuga mu mibiri yacu. Harufite ikindi gisubizo? Evangeliste Harera. Icyo tubarusha, turabarusha kuko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Turabarusha kuko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Sinshaka urusaku. Watu watulie. Evangeliste, ugo ruza rutuma mutumva ibyo twadukora. Ngaho turabarusha rya jambo umuhagarikizi yasomye yuko twebwe tuvuganira nawe mu kanwa k'umwana wayo. Reka turekeye ibyo bisubizo. Acha tuchukulie majibu hayo. Ikibazo cha gatatu, swali la tatu gifite A na B, nalo liko na A na B. Ikibazo cha mbere kiraza ngese yatumye Imana iba umuntu. Swali la kwanza linauliza hivi, ni nini imesababisha Mungu ageuke mwanadamu? Icya kabiri, jambo la pili, yabaye ava mu bumana bwayo. Je, amegeuka kuwa mwanadamu na akaachilia uungu wake? Ufite igisubizo? Yule anajibu atuambie. Igisubizo cy'icambere icyatumye Imana iba umuntu nukugira ngo yegerane n'umuntu, kuko mu cubahiro yari ifite umuntu ntiyari gutinyuka kuyegera, ariko kugira ngo umuntu abashe kuyegera nuko yagombaga gusa nawe. Jibu la kwanza ni ya kwamba Mungu amegeuka mwanadamu ili amkaribie mwanadamu, kwa sababu kwa uungu wake hangewezekana ya kwamba mwanadamu amkabidhi Mungu. Jeto ntekereza nuko umuntu atobona Imana n'amaso, kuko bivuga ko igihe cyamose ravuze ngo ubone n'amaso, ubona n'amaso wofa amwisha musate rw'ibuye. Bituma rero Imana itagaragara iboneka mu muntu kugira ngo umuntu yaje kumubona n'amaso ntiyari kubaho. Nafikiri jibu ni moja bado. Reka tutambuke ibibazo. Acha tupite maswali. Wenda turaja zana mikrofone. Tureke impaka zo hasi. Tutulie. Nuja gutegera amagambo urumva mu bisubizo. Na ukifuatilia habari hizi basi utapata jibu. Kandi hariho bamwe bagiye bakora ku bisubizo. Na kuna wale wamegusia miongoni wa jibu tunazo. Dusomye amagambo y'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Timotheo. Tumesoma neno la Mungu katika waraka wa Paulo kwa Timotheo. Biblia iratubwiye ngo sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Biblia imesema ni jambo la kustababisha ufalme na siri la Mungu ni ajabu. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Siri ya Mungu ni ajabu. Imana kwerekanwa ari umuntu. Mungu kudhiririka akiwa mwanadamu. Ubu bwiru, siri hii niyo personalite y'Imana. Basi ndiyo uungu wa Mungu. Nibwo bumana nyayo. Ndiyo uungu wa Mungu. Itagira iribanga. Ingekuwa na siri hili, yari umuntu nk'abandi. Basi Yesu angekuwa mwanadamu kama wenzio. Kintu nk'ibindi bintu. Angegeuka mtu kama wengine. Ariko kugira ngo igaragaze kuko ari Imana. Lakini ili aonekanishe kwamba ni Mungu. Nukigira ibanga. Ni ya kwamba na siri litofa kuvugwa gusa. Lisipoongelewa kamwe. Ubu bwiru bwayo burakomeye. Siri hili ni la maana. Kugira ngo Imana ihinduke umuntu. Ili Mungu ageuke kuwa mwanadamu. Bashe kuvuga kuko yo ibaye umuntu. Na iongee itamke ya kwamba imegeuka kuwa mwanadamu. Twabajije ngese. Tumeswali je, ngo
byamaze igihe kingana gute kugira ngo iri banga rihishurwe? Imechukua nafasi gani ili siri hili livunjwe? Indirimbo ejo twaririmbye, Wimbo jana tumeimba 374 374. Ndetse usomye na Bibiliya, Na unaposoma Biblia iki gihe ntikizwi, wakati huu haujulikani. kugira ngo iri banga ribeho ntikizwi. Ili siri hili liwe wakati huu haujulikani. Myaka ryatwaye kugira ngo rihishurwe ntikizwi. Miaka ilichukua ili lidhiririshwe halijulikane. Kuko ni Imana itaremwa, Kwa sababu ni Mungu asiyeumbwa. mbere na mbere yari ihari, Kwa sababu tangu awali alikuwa. byose bitarabaho yari ihari, Na mambo yote kabla awe kandi yari alikuwa. ihari ifite ibanga ryayo. Na ilikuwa akiwa na siri lake. Ntabwo ryahishutse umunsi wa Adamu wa mbere n'uwa kabiri. Siri haijakuwa wakati wa Adamu wa kwanza ama wa pili. bwayo iri banga yari ryibisemo. Katika uungu wake alikuwa na siri hili. Ni Imana nyiribanga, Ni Mungu mwenye siri. ariko igengo kigere Wakati ulio kamilika, ifatira ibanga irarihishura. kachukua siri hili na kulivunja. Twabaje ngese ryahishutse ryari? Tumejiuliza siri hili limevunjika lini? Iri banga igihe ryahishutse, Wakati siri hili limefichuka. ariko iyo dusoma Acha tusome Petero wa mbere, Petro wa kwanza, igice cya mbere umurongo wa 20. sura ni ya kwanza, haya ni ya Umusomyi 20. ubangutse na dusomera amagambo Petro wa kwanza kugira ngo beje kubigisubizo. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20. Biblia inasema namna hii: naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijakuweko misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho zamani kwa ajili yenu. Yego. Biblia yari bivuze iravuga ngo wamenywe n'Imana kera isi itarabaho, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Bekera aho ngaho Imana igumugisha. Mungu akubariki. Isi itarabaho, kabla misingi ya dunia iwepo, iri banga ryarahishwe. Siri hili limefuchuliwa. Ukundi Imana yarishuye, vile Mungu amevunja siri hili, yatekereje kuko igomba kurema umwana w'umuntu ku isi. Amefikiria kumuumba mwanadamu, kumweka ardhi hii. Muri proje y'Imana hariho kurema isi. Katika mradi wa Mungu kulikuwa kuweka misingi ya dunia. Mpanuka iba ku Mana. Hakuna accident katika Mungu. Iravuga ngo umuntu azavuka ku isi namara akora ibyaha. Na ilikuwa inajua mwanadamu atawekwa dunia atende dhambi. Adamu azashumura muri Edeni. Alikuwa anajua ya kwamba Adamu atatenda dhambi. Mbere yuko ivuga ngo isi niveho amazi atandukane n'isi, kabla aweke ngawano za maji na ardhi, yari ifite gahunda yo kuzorema umwana w'umuntu. Alikuwa bado na programu ya kumuumba mwanadamu. Ariko ko turumvikana hivi. Je, tuko pamoja? Yari ifite gahunda yo kuzorema umwana w'umuntu. Alikuwa bado na mradi wa kumuumba mwanao. Birangize, alipomaliza yicarana n'Imana na Yesu n'umwuka. Akakaa na Roho na Yesu muri guverinema yayo. Katika kikao chao aramubaza ngese ko tugiye gukora ibi ngibi. Kamuswali, je, mbona tuenda kufanya? Umwana w'umuntu muhoza azocumura. Na mwanadamu kama bizoza atatenda dhambi. Ko bikora dute kugira ngo tuzomuramire? Ni nini tutafanya ili tumkomboe? Ngirangiza ifata Kristo, akamtoa mwanawe, imubambira mu ijuru, akamtundika kwanza mbinguni. Ifata ibyaha ibitekera muri Kristo mu ijuru, akachukua dhambi akaziweka ndani ya Kristo mbinguni. Batangira kujana n'Imana muri projet yo kurema isi, wakaanza kutembea na Mungu wakati wa kuiumba ardhi. Kristo yaramaze kubamba, na Kristo alikuwa ametundikwa. Kwa Biblia inatubwiye ngo yemewe n'Imana isi taraba. Biblia inasema ya kwamba amejulikana kabla misingi ya dunia kuwa, na akatundikwa wakati huo kwa sababu ya dhambi zangu. Na siri hilo limevunjwa awali, si kwa sasa. Mungu akamkalisha Yesu, akamwambia. Mungu akavunja siri, akasema basi ili iwezekane kukomboa ni kumtundika, akamtundika mbinguni, akachukua dhambi za wanadamu zote akamweka ndani. Tumpee utukufu Baba yetu aliye mbinguni. Amen.
akamuweka ndani dhambi zangu na zako kabla misingi ya dunia iwepo. Si wakati wa Adamu wa kwanza ama wa pili. Mungu alimtundika kabla dunia iwepo. Na wakati huo ndio wamevunja siri yake. Wakati huo ndio siri yake imejulikana. Acha tuharakishe. Ikibazo cha kabiri, swali la pili, ico turuta bariana iki? Ni nini inatufanya sisi tuwe juu ya hawa mababu zetu? Ngo twumvishe ikibazo cha mbere ko twagisubisha. Mmesikia jibu la kwanza. Ikibazo cha kabiri, swali la pili, ico turuta bariana iki? Ni nini sisi tunashinda hawa mababu zetu? Imirimo ikomeye. Walikuwa wametenda kazi kubwa. Guhera kuri Abeli, kuanzia kwa Abeli yakoze imirimo ikomeye. Ametenda kazi nzuri mno. Ni umuntu wa mbere wasuye kuvuka kwa Kristo. Yeye ndiye alionekanisha vizuri kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Na pia akaonekanisha kifo chake. Mwenzake alikuwa analeta sadaka yenye. Abeli alikuwa analeta sadaka. Ilikuwa basi inadiririsha kwamba Kristo atazaliwa. Kuanzia kwa Abeli wewe uko juu yake. Mashujaa wa imani hivyo hivyo. Ubwoko bw'Imana imyaka 40 mu butayu. Wakina Musa walioongoza taifa la Mungu kuri bayubu bihanganiye ibibazo bari bafite. Wakina Ayubu vile walivumilia kuri ba Danieli n'abandi bose zirantwarizo kwizera. Wakina Danieli na mashujaa wengineo. Iki cyatumye Imana tabahishurira ibanga. Ni nini imesababisha Mungu abisubije neza? Mumejibu vizuri. Mpamvu nimwe gusa twebwe tubaruta. Ni jambo moja tu. Kandi hari ikintu abantu bari mu gukinaho tubarusha. Na kuna jambo moja watu wanachezea. Isubizo ni kimwe nuko tuhagaze mu buntu bw'Imana. Ni kwa sababu tumesimama kwa grace ya Mungu. Wakati huo wazee hao wa imani. Cyari gihe kidakwiriye. Ilikuwa wakati sio tosha. Cyari gihe kitabereye. Ilikuwa wakati sio pendeza. Wakati kimare kugera, wakati uliotosha uliotosheka. Mungu akamtoa mwanawe wa pekee. Arazaza gupfira bari mwisi. Akaja kusurubiwa kwa ajili ya wanadamu. Basi ni kwa sababu tumekaa kwa wakati wa imani. Sisi tunaongelea neema ya Mungu vile isivyo. Neema ya Mungu ya kustababisha. Hiyo ndio tunawazidi. Usifikirie kwamba unazidi ni kwa sababu tu umesimama kwa neema ya Mungu. Watu huo wanasema kwamba kuzidi katika neema ni wengine wanasema kuwa wachawi katika neema. Kwa sababu ya neema wanasema haina haja ya kutoa sadaka. Neema ya Mungu ya kustababisha. Mwimbaji akasema ya kwamba ndiyo imekata nyororo. Na hiyo imetoka kwa nini? Akasema hayo yametoka kwa mapenzi yake. Na akasema ya kwamba si ya kwamba ni kuwa mwema, lakini ni neema. Na neema hiyo ndiyo imesababisha. Tupe Mungu tukufu. Haleluya. Usichezee neema ya Mungu. Ni neema kubwa sana. Neema ya kustababisha. Neema imekata nyororo zilionifunga. Ndio imesababisha niwe zaidi ya hao. Ni kwa sababu Mungu amemtoa mwanawe kwa ajili. Ni kwa sababu ilikuwa wakati wakina Abrahamu bari mu gihe gikwiriye. Abeli hawakuwa kwa wakati wa kutosha. Mimi kwa wakati wa kutosha wa neema. Ndiyo imesababisha Mungu amtoe mwanawe wa pekee. Tumpe Mungu utukufu. Si ya kwamba nilikuwa mzuri kamwe. Na kuna jambo ninawazidi wakina Danieli. Bali ni wakati wa neema tumefikiwa. Isipokuwa ingekuwa wakati huu, basi tulikuwa kama wenzio. Ikibazo cha gatatu nabajije ngo se, swali la tatu nimeswali, je, niki cyatumye abo umuntu? Nini nimesababisha akuwe Mungu? Yabaye umuntu ava mu bumana bwayo. Je, amegeuka kuwa mwanadamu na kupoteza uungu wake? Hari wenda nayo magambo ngiye kurangirizaho. Na inawezekana na hii ndio kikomo ya mafunzo. Tivyo kuna ngo Imana ive mu bumana bwa.
haiwezekani Mungu ajivue uungu. Ico ni nyamurahirwa Imana ntiyova mu bumana bwayo. Haiwezekane kwa uungu na Mungu wake kujitoa katika uungu. Bashubije neza bareba pastor ivyo bavuze simbisubiramo. Wachungaji wamejibu vizuri kama vile ipasavyo. Ikintu gikomeye muri byo, jambo la muhimu ndani mwayo harimo amagambo abiri. Ni maneno mawili akomeye kurusha yandi. Ya muhimu kuliko mengine. Icyambere ubone kuranga amenyekanisha Imana. Jambo la kwanza ameifanya ili amudhiririshe na kumulikanisha Imana. Yabonye nta nzira yo gushamo kugira ngo Imana imenyekane mu isi. Mungu ameona kuna njia nyingine inawezekana. Inzira ari yingi imwe yo gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Kaona njia ni moja tu kumtoa mwanawe wa kipekee. Kandi ntabwo yarivuye mu bumana bwayo. Lakini hakutoka ndani ya uungu wake. Ikicha kabiri, jambo la pili, kwari kugira ngo arangize imirimo ya Satani. Ilikuwa kuweka kikomo kwa kazi za Shetani. Impamvu zazanye Yesu ni nishi kwisi. Kuna kisa mingi zimemuleta Yesu dunia hii. Ariko impamvu zazihambira ndi magambo yose. Lakini kisa la muhimu kuliko kumenyekanisha Imana no kumara imirimo ya Satani. Ni kumjulikananisha Mungu na kukamilisha na kuweka ukomo katika izindi ni nziza na zari kizingizi nizo ziremereye cyane. Mambo mengine haya ndiyo ya muhimu kuliko mengine. Kandi kugira ngo amenyekanishe Imana, ili amjulikanishe Mungu, byatumye tuba abana b'Imana. Basi imefanya sisi tuwe wana wa Mungu. Beyi iryo jambo, kabla ya neno hilo, yaretse ubumana bwayo. Mungu ameacha uungu wake. Ntibishoboka kuko yaretse ubumana bwayo. Lasha, haiwezekani Mungu kuachilia uungu wake. Ntibishoboka kuko Imana ireka ubumana bwayo. Haiwezekani Mungu kuachilia uungu wake. Ona jambo amefanya ni hili. Reka mbaho urugero rutoya kugira ngo muje kumva. Acha nitowe mfano kidogo ili muelewe. Pendo la Mungu ni kubwa. Urukundo rw'Imana ni rugari. Pasha habari hiyo. Tangaza yo makuru. Pendo la Mungu ni kubwa. Urukundo rw'Imana ni rwiza. Mwanzo wa nyimbo zote. Ni rwo tangiriro rw'indirimbo zose. Pendo la Mungu ni kubwa. Urukundo rw'Imana ni kubera impamvu z'urwo rukundo. Kubera kwa maana ya upendo huo. Imana yakoze. Kile Mungu amefanya. Mu ijuru ntiyaribuze ikibeshaho. Mungu hajakosa maisha. Ariko Yesu amaze kubambwa mu ijuru. Lakini Yesu alivyotundikwa mbinguni, yaje gukora imirimo imukwiriye. Alikuja kufanya kazi basi na mfano. Reka mbahura urugero niko nayivuze. Acha niwape mfano huu. Ni ngakuja kwa president w'iki gihugu. Ni kama vile rais wa nchi hii yohaguruka uno munsi akava ku ntebe yiwe mu president. Anaweza simama kutoka kwa kiti chake cha uongozi. Agasiga umushahara wiwe. Aache salari yake. Agasiga audience azaha abantu bakamuzanira ma envelope. Aache kuwapokea wale wageni wanayomtembelea. Agasiga ration azahagaburirwa n'igihugu. Aache chakula chake cha kila siku. Agahaguruka ku ntebe y'icami. Ainuke kwa kiti chake cha ufalme. Yarangiza alafu agasohoka muri office. Atoke katika ofisi yake. Ese ko turajana? Je, tupo pamoja? Agahaguruka muri biro yiwe. Atoke katika ofisi yake. Yamara kuva muri biro yiwe, anapotoka katika ofisi, agatera intambwe. Apige hatua. Agatera intambwe. Apige hatua. Akava Nairobi. Atoke Nairobi. Akava Nairobi. Atoke Nairobi. Ukagenda waje kugera hara kuri stage ya Kitengela. Unapofika hapo stage ya Kitengela, ugasanga president w'igihugu aricaye. Mpate rais wa nchi ameketi hapo stage. Hali kuri stage ya Kitengela. Mpate hapo stage ya Kitengela. Yisharanye n'abamayibo. Ameketi pamoja na machokora. Akicarana n'ibimuka. Akae pamoja na viwete. Agatangira gusabiriza ngo nimumfashe. Aanze kuomba mnisaidie. Twareba ishusho tukabona ntiyahindutse aracari president. Lakini tunapotizama tunamuona ya kwamba ni mheshimiwa rais. Afite intego imwe imutera gukora uwo murimo. Akiwa na lengo moja linapomsababisha kutenda hayo. Ari kugira ngo abashe guhindura biriya bivuga kugira ngo bibe bizima. Na lengo lake ni kuwabadilisha viwete hao wawe wazima. Kugira ngo abashe gufasha abakene bari hariya nabo bave mu bukene. Lengo lake ni kuwasaidia wamaskini watoke katika ufukara. Yaba ngombwa akabikimuga kazamugara no kugwa. Na ikiwezekana geuke kuwa kiwete na kujifanya ya kwamba bado yeye hana mguu. Niko Kristo yagize ari mu ijuru. Basi hivyo ndivyo Kristo alifanya akiwa mbinguni. Alifikiria kutoka mbinguni aje dunia. Yasize ubumana bwiwe. Ameachilia uungu wake. Aramanuka za mwisi. Akaja ulimwengu huu. Aza kuifatikanya natwe. Akaja kuambatana nasi. Dore ntitwari dushoboye. Hatukuwa tunaweza. Hatutwari ico yemewe. Hatukiweza jambo lolote. Tumupee utukufu. Haleluya. Haleluya. Tacho twari ico. Hatukukuwa jambo. Alikaraza ngo yifatikanye natwe. Lakini
lakini akaja akambatana nasi. Tekereza kugira ngo abashe kubana natwe. Fikiria kuwa nasi. Iyo ni intego yamukuye mu ijuru. Basi hilo ndilo lilikuwa lengo. Basanga ariko yabaye. Unapata ndivyo alivyokuwa. Asante kuko Imana yaje mu isi. Asante kwa kuwa Mungu alikuja dunia hii. Ndio kisa na maana imemsababisha kugeuka mwanadamu. Mimi yule Biblia inasema nyinyi tangu awali hamukukuwa, lakini mmegeuzwa kuwa ukoo kwa sababu Mungu amekuja. Isaya akamwona sura ya 53. Akaona Mungu hayuko tena kwa. Akamwona amekuja dunia hii. Akamwona amebeba mzigo. Akasema amejiwekelea huzuni. Akasema kwa ukweli kuturubiwa kwake. Tumpe Mungu utukufu. Amen. Akawekelewa dhambi zetu. Isaya alivyotazama akasema haki, ukweli, ukweli. Amejiwekelea mizigo hiyo. Amegeuka mwanadamu. Ameachilia uungu wake. Lakini bado uungu ulikuwa ndani mwake. Hakuwa amejivua. Lengo ilikuwa ambatane nasi. Ikindi kandi yakoze beya yico kibazo. Jambo lingine ametenda kabla hiyo. Arasa n'umuvunjaji. Anakaa kama mtu wako forex bureau. Umuvunjaji. Huyu mtu wa kubadilisha pesa. Amafaranga akagupfana ku mfuko. Ukiwa na pesa kwa mfuko, kuri konta gafa bakavuga bagatanga itangaza amafaranga yarafu. Waseme ya kwamba pesa hizi zimepoteza value. Kila mtu anaweza kujiwekelea mikono na kupiga nduru. Baradusanga kwa kundi kwa mafaranga yacikaguritse. Sisi tulikuwa kama pesa imetolewa kwa valere nimwe twari dufite. Hatukukuwa na value yoyote. Ariko ngarangiza za kuba umuvunja. Lakini akaja kubadilisha pesa hiyo. Akakubwira ngo mpeze ubuzima bwawe bupfuye. Anakuja na kukuambia nipe maisha yako yenyewe. Naye anakupea maisha. Akakubwira ngo mpeze ubuzima bwawe bwapfuye. Anakuja na kukuambia nipe ubundi buzima busha. Naye anakupea uzima wa milele. Akava kubana b'abakobwa akaja kubandi b'abakobwa. Anakuja kwa wasichana na kwa wasichana wengine. Yesu yabaye umweshajeri. Yesu amekuwa yabaye umuvunjaji w'imibiri. Amekuja mvunjaji wa kubadilisha pesa. Kugira ngo abashe kuduheza imibiri. Ili atupeye uzima wa milele. Icho ndicho cyazanye Yesu. Hilo ndilo lilikuwa lengo lake. Ntabwo yataye ubumana bwiwe. Hakuachilia kama uungu wake. Ntabwo yataye ubumana. Hakuachilia uungu wake. Yabaye nka kuja kwa chokora. Amegeuka kuwa chokora. Ava mu ijuru abanka chokora. Ametoka mbinguni akaja akajifananisha nasi. Ngarangize. Akamaliza. Bachokora bazabandera isesemi jewe yeme. Ninapoangalia hao wengine wenzio. Yesu yigize ngabo. Yesu amejifananisha nasi. Muzamubona baza bagenda ku mashukiro batora. Munaonaga vile wachokora wanaingia katika. Biblia inavuga ngo mu ruvata rw'ibyaha nibwo twabukiye. Biblia inasema ya kwamba huko kwa uchafu wa dhambi mama batubyari. Hapo ndio wazazi wetu wametuzalia. Twari turi ku mashukiro. Huko ndipo tulikuwa. Warangiza Kristo. Alafu Kristo tumubiri wiwe akajivua mwiliwe. Augira umufuka ugutekera mu ibyaha by'abari. Akaifanya kuwa gara la kuweka dhambi zetu. Korera ukura mu ijuru. Akatoka nao mbinguni. Haleluya. Haleluya. Akabeba dhambi zetu. Mwili wake akaubeba dhambi zetu. Akaigeuza kuwa gunia. Uzini na mambo mengine. Urozi bwawe n'ibindi byose. Uchawi na mambo mengine. Kugira nabi kwawe n'ibindi byose. Ubaya wako na mambo mengine. Atekeye mu mubiri wiwe. Akayachukua na kuwa. Warangiza abachokora wowe muzima. Basi akageuka chokora. Warangiza bijana mu ruganda. Alafu akapeleka katika imbaraga z'umwuka we. Akabadilisha na roho. Dufite wadukoresha ama. Basi roho hiyo ndiyo inatusababisha kubisubiraho no kugiti cyao. Kama unarudi katika dhambi ni wewe. Yamaze kubitekera mu mubiri. Lakini Kristo amepeleka bijana ku musaraba arabibamba. Akachukua dhambi hizo na kutundikwa na dhambi. Pasaka na Noheli kubitandukanya woshanyura. Ndio kisa na maana kutofautisha. Bijana ku musaraba aja kubibamba. Akaenda katundikwa na dhambi. Ikitumuri subiraho ti. Ni nini inasababisha urudi kwa dhambi? Ni nini? Kristo amechukua dhambi akaziweka ndani mwake. Ameyabeba. 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 Tumupe Mungu utukufu.
Tumupee Mungu utukufu. Haleluya. Amechukua dhambi zetu akatwika. Acha nikamilishe na neno hili. Kuna mema ametutendea. Kandi twananiwe gutahura. Na jambo hilo tumeshindwa kuligundua. Pendo la Mungu ni kubwa. Urukundo rw'Imana ni rugari. Tangaza ayo makuru. Kubera impamvu z'urukundo rwiwe. Kwa sababu ya upendo wake. Hari umwanditsi wavuze ngarasanka kurya kw'inka. Kuna mwandishi amenakira akasema anafanana kama ng'ombe. Inka izirisha ibyatsi byanduye. Ng'ombe anavyokula nyasi chafu ikanywa ikiziba chanduye na anakunywa maji chafu, ariko nimugoroba twayicara munsi. Lakini ikifika usiku huo jioni tunapokamua, kuna mtu amewahi kamua ng'ombe apate maziwa chafu, unakamua maziwa nyeupe, ukishaifunga na kandi yanyoye n'amazi mabi na imekunywa maji mbaya, uzukama hakaza amata yera, kamua kuna kuja maziwa nyeupe. Je, mmeyasikia? Kama hakaza amata yera, unavyokamua kunaja maziwa nyeupe. Kristo yafashe isho ryacu. Kristo amechukua dhambi zetu na takataka zetu, araryirongera. Yeye akanywa, afata imyanda yacu yose, akachukua uchafu wetu yote akachukua, aishira muri we, akazibeba, warangiza tuzarira umwuka we, alafu akajifungua Roho Mtakatifu. Mpe Mungu utukufu. Yesu yakoze bikomeye. Yesu ametenda miujiza. Kandi byose yariko abikora, na hayo yote ameyatenda kubera ijambo rimwe gusa, kwa ajili ya neno moja. Ubwiru bw'Imana burakomeye, kwa sababu siri la Mungu ni la maana. Imana kwerekanwa ari umuntu, ni la kusababisha kumuona Mungu kugeuka. Kandi ico gihe cyose yahoza akora ibyo, na wakati huo alikuwa anatenda hayo. Imigani yatubwiye ngo, Midari imesema ya kwamba ico gihe wakati huo nari kumwe nayo, nilikuwa naye, ndi umukozi w'umuhanga, nikiwa fundi stadi, kandi nari muri yo, na nilikuwa ndani mwake, nari ntekeye muri yo, nilikuwa ndani yake, ntabwo nari narasigaye, sikuwa mbali naye, niko nari indi bizozo we, nilikuwa ndani mwake, ntabwo nari nsigaye, nilikuwa ndani mwake, nari muri yo, ndi umukozi w'umuhanga, nilikuwa ndani ya Mungu nikiwa fundi stadi. Imana idumugisha kubwa Yesu. Mungu wa mbinguni atubariki katika jina.